turabasuhuje mwe mwese mukurikiye Rwanda Net TV. Aka kanya reka duhuze umurongo wacu na Radio Rwanda maze tubagezeho makuru ki mu binyamakuru mukunda muri benshi nimucikwe. Reka tubasuze mwese kandi tubifuriza ibihe byiza muri sanga mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru ni nacyo cyanyuma kandi muri uku kwezi kwa Mata ariko kwa kane mu mezi y'Ikinyarwanda nkuko bisanzwe muri kumwe na Nyirarukundo Xavera ufatanije nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Reka duterurire ku byanditswe ku Rwanda Jean Daniel by'umwihariko ku nkuru higira iti Madame Jeannette Kagame yasabye urubyiruko gukomeza umugambi wo kwimana u Rwanda nkuko basanzwe babikora. Iyi ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byaha mu Rwanda birimo Imvaho Nshya ndetse n'urubuga rwa RB.co.rw aho byanditse ko Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yabigarutseho ejo kuwa gatanu mu butumwa yahaye abasaga 2000 bitabiriye ihuriro igihango cy'urungano ryabereye i Kigali. Yavuze ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 hari ugusubiza icyubahiro abishwe bazira uko bavutse no kubabwira ko u Rwanda rwongeye kubaho. Yavuze kandi ko kwibuka hatari iby'uyu munsi gusa maze agira atabacu bahorana umwanya ukomeye mu buzima bwacu bakomeze baruhukire mu mahoro u Rwanda rwongeye kuba u Rwanda. Madamu Jeannette Kagame yasabye urubyiruko gukomeza umugambi wo kwimana u Rwanda nk'uko rusanzwe rubikora. Yongeraho ati mukomerezaho ndetse munarusheho kuko ingengabitekerezo ya jenoside ni virusi mbi mukwiriye kujya mubona hakiri kare maze mukayirinda mukayikumira mukayanga mukanayirwanya. Yabwiye urubyiruko ko rukwiye kujyanisha n'amahitamo ubuyobozi bw'igihugu bwahisemo y'ubumwe kubazwa inshingano no kureba kure. Ati bana bacu ni muhumure turabumva kandi turahari ngo tugendane muri uru rugendo mwe kwemera guheranwa n'ibikomere mwangiye ko hari uwakongera kuducamo ibice ahubwo mukomeze kuba abanyamurava barindi iby'amateka yatwigishije. Xavera ubwo twari dukomoje ku ngingo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda reka dukomereze n'ubundi muri uwo mujyo aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byiganjemo ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagarutse ku nkuru yitabwa muri yombi ry'umunyarwanda Nsabumukunzi Faustin w'imyaka 65 y'amavuko wari utuye muri leta ya New York ukurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu kinyamakuru US Today bagize bati kijondane umuvumvu Beekeeper w'i New York yashinjwe guhisha uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri BBC News Africa naho hari uko bateruye bagira bati umunyarwanda wakoraga akazi k'ubuvumvu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatawe muri yombi aho akurikiranyweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko watawe muri yombi hari umunyarwanda witwa Nsabumukunzi Faustin nyine w'imyaka 65 y'amavuko wari utuye muri leta ya New York akaba akurikiranweho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 2003. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko Nsabumukunzi yabeshye inzego z'icyo gihugu kuva muri 2003 ubwo yahabwaga ibyangombwa byo kwinjirayo nk'impunzi muri 2007 agahabwa green card naho muri 2009 no muri 2015 akandika asaba guhabwa ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tangazo kandi rigaragaza ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Nsabumukunzi yari konseye akaba akurikiranweho rero uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi bo mu yari segiteri Kibirizi yari ayoboye uni mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Nk'uko bigaragazwa n'impapuro z'inkiko Nsabumukunzi Faustin yahamijwe n'inkiko gacaca uruhare muri jenoside adahari. Uretse ibyo kandi Jondone yanakurikiranweho n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburiganya mu kubona visa ndetse no gushaka kubona ubwenegihugu binyuranije n'amategeko. Mu gihe ibyo byaha rero inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabimuhamya akaba yakatirwa igifungo cy'imyaka 30 muri gereza. Xavera ibyo tubiveho ahubwo dukomereze kuri iyi nkuru yo muri New Times ivuga ko umunyamerika Tibonagi wabaye umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izagira amahoro ariko ikemuye ikibazo cy'iterabwoba ry'umutwe wa FDLR ubarizwa ku butaka bwayo ugizwe na bamwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukaba ukomeje no kubiba ingengabitekerezo yayo mu karere. Tibonagi yagize ati Kongo ishobora guhagarika ibikorwa byose bya politike byohoze ari perezida wayo Joseph Kabila ariko ibyo ntibizayizanira amahoro by'umwihariko mu burasirazuba bwayo azazanwa nuko guverinoma ya Kongo izaba yahagurutse ikarwanya umutwe wa FDLR uteje umutekano muke ku Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru ya The New Times
Times ikomeza ivuga ko nubwo umutwe wa FDLR unateje ikibazo ku muryango w'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, leta ya Kongo yahisemo gukorana nawo no kuwutera inkunga mu bikorwa bihungabanya umutekano mu karere nyuma yo gusiga ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Mu cyumweru gishize guverinoma ya Kongo Kinshasa yatangaje ko yahagaritse ibikorwa byose bya politike by'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila, ndetse inavuga ko yatangiye inzira zo kugeza Kabila mu butabera kubera ibyaha birimo ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru imushinja. Yatangaje kandi ko yanafatiriye imitungo ye yose yimukanwa n'itimukanwa. Hari nyuma y'iminsi mikeya hatangajwe inkuru y'uko Joseph Kabila ngo yaba yaratahutse mu gihugu cye ariko akagigoma mu burasirazuba bwacyo, agace kagenzurwa n'umutwe wa AFC mu 2023 burwana na guverinoma ya Kongo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter kuwa mbere w'iki cyumweru, Tibonagi yagize ati ushobora kugira intumwa zidasanzwe, ushobora gukora inama zitandukanye, ndetse yewe ukagira n'ingabo nyinshi zibungabunga amahoro aho zaba zivuye hose, ariko ibyo ntibizarangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Igisubizo rukumbi ni ukurwanya iterabwoba rya FDLR. Xavera, ubwo twavugaga ku bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka twerekeze amaso ku rubuga rwa arabia.co.rwa mu nkuru ivuga ko arkiyepiskopi wa Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo Besungu yaneguye imiyoborere ya Perezida Tshisekedi w'igihugu cye, avuga ko kuba igihugu cyabo kidafite amahoro ntaho bihuriye n'u Rwanda nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buhora bivuga. Mu nyigisho yatanze mu misa yasomye kuri Pasika, Kardinali Ambongo yagize ati kijondane ati turabizi neza cyane ko igihugu cyacu kiri mu bubabare ndengakamere, kirarembye kandi iyo ndembe iri mu bihe bya koma biba bigoye kumenya hazaza hayo. Uyu munsi Kongo iri muri ibyo bihe by'indembe, iri muri koma. Kardinali Ambongo yasobanuye ko impamvu ya mbere yatumye Kongo Kinshasa imera nk'umurwayi uri muri koma ari isahurwa ry'umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro rikorwa n'ibigo by'ibihugu bikomeye. Yongeyeho ko mu rwego rw'umutekano naho Kongo Kinshasa nta n'igisirikare ifite cyayifasha kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwayo. Agaragaza ko ariyo mpamvu abarwanyi ba AFC mu 2023 bacyambuye ibice byinshi mu burasirazuba. Kardinali Ambongo yananyomoje abayobozi b'igihugu cye bahora bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwacyo ari u Rwanda. Asobanura ko ibyo atari ukuri, ati impamvu ya mbere yo kubura amahoro mu gihugu cyacu si abantu bo hanze yacyo, si abanyamahanga, si u Rwanda, ahubwo ni twebwe abanyekongo bwacu. Kardinali Ambongo yatangaje ko mu gihe cyose intambara imaze mu burasirazuba bwa Kongo, abayobozi b'iki gihugu bitwara nk'aho nta kibazo gihari, bakarushaho gushaka inyungu zabo, n'abatari mu myanya y'ubuyobozi bagashaka uko bayijyamo. Ati mu gihe igihugu kiri mu ntambara, mu gihe umwanzi yagura ibirindiro, ikidushishikaje gusa ni ukugabana umugati. Bamwe bibaza bati twakora iki kugira ngo tujye mu nteko, twakora iki kugira ngo tujye muri guverinoma, tube mu batunze cyane. Akasavira tukiri muri uwo mujyi w'ibya Kongo, mu gitangazamakuru RFI banditse ko i Doha muri Katari umutwe wa M23 na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeranijwe kugukorera hamwe bagamije kugera ku gahenge mu ntambara barwanira mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ni nabyo kandi byagarutsweho n'ikinyamakuru La Croix, aho nacyo cyaterewe kigira kiti RD Congo Kinshasa na M23 bavuze ko bashaka gahenge. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye bikaba byaranditse ko mu biganiro bibera mu gihugu cya Katari ari nacyo muhuza w'impande zombi, intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'umutwe wa M23 zatangaje ku nshuro ya mbere itangazo zihuriyeho rivuga ko zishaka gukorera hamwe zigamije gahenge mu ntambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Bakagira bati nyuma y'ibiganiro byeruye kandi byubaka, intumwa za Kongo Kinshasa n'iza M23 zemeranijwe kuguharanira ko habaho amasezerano y'amahoro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yashimye intambwe y'amahoro yatewe n'abahagarariye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iryo huriro AFC M23. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati kijondane. Yagize ati ritangazo rihuriweho rya leta ya Kongo na AFC M23 rishyigikiwe na Katari ni intambwe ikomeye ikanisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku yagezweho binyuze mu kwizerana. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda narwo ruzakomeza gutanga umusanzu kugira ngo amahoro arambye aboneke mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ingingo nanone Xavera twerekeza amaso mu mvaho nshya mu nkuru ivuga ko abadepite mu nteko ishinga amategeko babajije abayobora amadini n'amatorero mu Rwanda impamvu badafasha abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuvugira no kwaturira ibyaha bakoze imbere y'abakristo basengana nk'uko bikorwa
bikorwa ku bakoze ubujura ubusambanyi n'ibindi. Abo badepite bavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu wakoze ibyaha bya jenoside hakomeza kwemererwa imirimo n'amasakaramentu mu itorero cyangwa se idini, nyamara wakoze ibindi byaha byoroheje ahabwa ibihano bibimubuza. Jean Daniel babigarutseho ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo aba badepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside batangiraga kuganira na zimwe mu nzego za leta, iz'imiryango itari iya leta n'iz'abikorera ku ruhare rwabo mu gushyira mu bikorwa politiki y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge y'umwaka wa 2020. Cyakora Vice Perezida wa komisiyo Honorable Uwiringiyimana Philibert we yavuze ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94 amadini n'amatorero yafatanyije na leta ko muri bikomera abanyarwanda bishingiye kuri ayo mateka mabi, ariko nawe agaragaza ko hakwiye izindi ngamba zitandukanye n'izafashwe jenoside igihagarikwa. Yavuze ko mu gihe idini cyangwa itorero ridafashije abayoboke baryo kwihana ibyaha bya jenoside bikomeza gutuma biyumva ko barenganyijwe bakaba babyigisha n'abana babo. Reka twongere duhindure ingingo. Jean Daniel mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye biri mu rubuga rwa rb.co.rw, Igihe, Imvaho Nshya, The New Times n'ibindi binyuranye bya hano mu Rwanda byanditse ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yihanganishije Kiliziya Gatolika ku isi yose nyuma y'urupfu rw'umushumba wayo Papa Francis witabye Imana ku wa mbere w'iki cyumweru. Perezida Kagame yavuze ko yari ikimenyetso cy'imbabazi, kwicisha bugufi no kwifatanya n'abandi ku isi yose. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X, Perezida Kagame yagaragaje ko ku buyobozi bwa Papa Francis umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika wafashe icyerekezo gishya. Yagize ati Jean Daniel, ati ubuyobozi bwe bwaranzwe no kwemera amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ibyatumye habaho ikiragano gishya mu mubano mwiza hagati ya Kiliziya Gatolika n'igihugu cyacu ushingiye ku kuri, ubwiyunge ndetse n'intego ihuriweho yo gushakira ubuzima bwiza abanyarwanda. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje agira ati mu izina ry'abaturarwanda nanjye ubwanjye nihanganishije Kiliziya Gatolika n'abagatolika ku isi yose. Papa Francis yasize umubano wa Kiliziya n'u Rwanda ukomeye nyuma y'abaciye bugufi agasaba imbabazi ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye Jean Daniel bikomeza byandika ko tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2017 Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bakoreye uruzinduko i Vatikani, maze umukuru w'igihugu yakirwa n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mw'isi Papa Francis ndetse baranaganira. Ibiganiro byasubije ibintu mu buryo. Icyo gihe Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha ndetse no gutsindwa kwa Kiliziya Gatolika n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagacukubira n'inshingano zabo z'iyogezabutumwa mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo gihe Papa Francis kandi yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yanagaragaje kandi kwifatanya n'abahekuwe nayo ndetse n'abakomeje kugerwaho n'ingaruka z'ibyo bihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo. Yicishije bugufi maze yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya Gatolika. Papa Francis yapfuye asigiye u Rwanda umukardinali Antoine Kambanda, ubu ku nshuro ya mbere mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda umwe mu batora Papa azaba ari umunyarwanda. Yego, nyuma y'urupfu rwa Papa kandi Jean Daniel abayobozi batandukanye mu isi bahise batangira kohereza ubutumwa bukomeza Kiliziya Gatolika bunagaragaza ko bashenguwe n'urupfu rw'uwo mushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi. Muri rusange ni ubutumwa bwashimaga umutima mwiza n'ubumuntu byaranze Papa Francis yakiri mu isi y'abazima, umuntu wari uzi gutanga icyizere agashyira imbere ibiganiro umurage benshi bemeza ko azahora yibukirwa. Nko mu gihugu cye cya Argentine, Perezida Javier Milei yavuze ko akimara kumva inkuru ibika Papa Francis we n'abanya-Argentine baguye mu kantu bashengurwa n'iyo nkuru y'inshamugongo. Umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo ukuriye umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ku isi Francophonie nawe yanditse kuri X agira ati nyiri ubutungane cyane wasohoje ubutumwa bwawe mu buryo butangaje, ukaba umukristo wuzuye wategaga amatwi abantu kandi ukarangwa n'umutima mwiza no kwicisha bugufi. Ruhukira mu mahoro. Ubwo butumwa Madame Louise Mushikiwabo yabuherekeresheje ifoto ari kumwe na Papa Francis akiri muzima. Na umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe yanyuze kuri X maze agira ubutumwa hanyuza. Ati nifatanije n'isi yose mu cyunamo cy'urupfu rwa nyiri ubutungane Papa Francisco, intumwa y'ibyiringiro, kwicisha bugufi n'ubumuntu. Papa Francisco yari ijwi rirenga ry'amahoro, icyubahiro cya muntu n'ubutabera. Ndihanganisha cyane abagatolika ndetse n'abandi bose mu isi bafashijwe n'ubuzima bwe ndetse n'urugero rwiza kandi rwihariye yatangaga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yategetse ko ibendera ry'igihugu cye ryururutswa kugeza mu gice hagati ku nyubako zose za leta mu rwego rwo kunamira no guha icyubahiro nyakwigendera Papa Francis. Uretse ibyo kandi Perezida Trump yanavuze ko Papa Francis yari umuntu mwiza uzi gukora cyane kandi agakunda abantu. Xavier
aha turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki cyumweru, aho kandi tukibasomera inkuru zagarutse ku rupfu rwa Papa Francis rwabaye mu gitondo cyo kuwa mbere wa Pasika, akaba yari afite imyaka 88 y'amavuko. Kuri Pasika yari yagaragaye ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Roma, aho yanasuhuje imbaga y'abakristu yari ihari, ibyaje nyuma gufatwa nk'uwari uri gusezera. dore ko yari anafite ijwi riri hasi ry'intege nke rwose. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka Vatican News, La Croix, Le Monde, New York Times, The Guardian, RFI, France 24, Daily Mail na Roswari byagarutse cyane kuri uyu wari umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi, aho byanditse ko inzego z'ubuzima za Vatican zatangaje ko nyir'ubutungane Papa Francis yazize iturika ry'udutsi two mu bwonko ryatumye ajya muri koma, birangira umutima uhagaze gutera. Hari hashize ukwezi kumwe yavuye mu bitaro, aho yamaze ibyumweru 5 avurwa uburwayi bwari bwaramwibasiye mu nzira z'ubuhumekero. Abaganga be bari baramuhaye ikiruhuko cy'amezi 2 cyo kwijajara mbere yo gusubira mu mirimo ye. Mbere yo kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi ngo afate izina ry'ubupapa rya Francis, yitwaga nde Jean Donné? Yitwaga Jorge Mario Bergoglio, akaba akomoka muri Argentine, igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo. Ubwo yatorwaga muri 2013 yari abaye papa wa 266 asimbuye Benedicto wa 16 wari weguye bitunguranye. Papa Francis yanditse amateka menshi, harimo kuba hari we wa mbere wari uturutse mu muryango w'abayezuiti, akaba kandi uwa mbere uvuye mu gice cy'epfo cy'isi, by'umwihariko ku mugani wa Amerika. Ni nawe wa mbere kandi utari umunyaburayi wari ubaye papa. Byaherukaga ryari Jean Donné? Byaherukaga mu kinyejana cya 8 ubwo Gregoire wa gatatu w'umunyasiriya yabaga papa wa 90 kuva mu mwaka wa 731 kugeza muri 741 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yego, nanone kandi nawe wari ubaye uwa mbere wafashe izina ry'ubupapa rya Francis, aho yari hisemo hazirikana Mutagatifu Francisco wasize mu Butaliyane, wabaye urugero mu kwitangira abakene n'abandi batagira kivurira. Mu myaka 12 y'ubushumba bukuru bwa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis yakoze ingendo 47 zirimo izo mu bihugu 10 byo muri Afurika. Urugendo rwa mbere kuri uyu mugabane wa Afurika yarukoze muri 2015 aruhereye muri Kenya. Icyo gihe yanasuye Uganda na Central Africa. Papa Francis yaherukaga aha muri Afurika kuva ku itariki 31 Mutarama kugeza ku ya 5 Gashyantare 2023 ubwo yasuraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Kuri Kongo Kinshasa yarabaye papa wa kabiri ukandagiye ku butaka bw'icyo gihugu nyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri wahasuye inshuro ebyiri, ryari na ryari mu 1980 no mu 1985. Iyi nkuru ikanzu rivuga ko kuberebana no gushyingurwa Papa Francis yashyingurwa kuri uyu wa gatandatu nyuma yo kumusezeraho bwa nyuma. Byatangiye kwa gatatu w'iki cyumweru, aho umurambo we waruri muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican. Ninde utahiwe kuba papa wa 267? Ninde kuko se Jean Donné? Ni ikibazo kibazwa n'abatari bake ya kwisi, dore ko kuri ubu Kiliziya Gatolika ku isi ifite abayoboke babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni hafi 500. Iki kibazo cyatumye ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitagira ingano bitangira kuraguza umutwe binyuze mu bakardinali bashobora kuba abakandida, birimo The Guardian, African News, New Times, The Conversation, BBC, AP News, CNN, The Independent n'ibindi bitandukanye. Xavier: mbere na mbere Jean Donné, abantu bakwiye kumenya ko abakardinali 135 kuri 252 bari ku isi aribo bafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko. Hari nabo kandi bemerewe kwitoramo papa. Umuto muri bo ni umunya-Ukraine yitwa Mykola Bichok w'imyaka 45 y'amavuko, akaba akorera umurimo we muri Australia. Muri aba 135 abagera ku 110 bose bashyizweho na Papa Francis uretse kwitaba Imana. Ikindi ni icyubwo, ikindi ni uko kugira ngo umukardinali atorerwe ubu papa agomba kubona amajwi angana na 2/3 by'abatora, no kuvuga bari ya nyine 135. Kuri iyi nshuro kuba zatora harimo n'umunyarwanda Antoni Karidinali Kambanda wagizwe karidinali mu mwaka wa 2020 bikozwe na Papa Francis. Yahise kandi abo uwa mbere ubashije kugera kuri iyo ntera mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ni bande muri abo karidinali barenga 130 bashobora kuzavamo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi? Icyakora hari 11 Jean Donné batondetswe hakurikijwe imyaka yabo y'amavuko, aho ku isonga hari Karidinali Robert Sarah wo muri Guinea, afite imyaka 79 y'amavuko. Batondetswe nyine n'ibinyamakuru, aho byashyize ku mwanya wa kabiri Peter Kado Apia Taxon w'imyaka 76, akaba ari uwo muri Ghana. Hari kandi Peter Erdo w'imyaka 72 y'amavuko, akomoka muri Hongiriya.
uwa kane ni Pietro Parolin afite imyaka 70 y'amavuko ni umutaliyani. Ku mwanya wa gatanu hari Matteo Zuppi w'imyaka 69 y'amavuko nawe akomoka mu Butaliyani. Jean Daniel. Uwa gatandatu ni Mario Grech w'imyaka 68 n'uwo muri Malta. Ku mwanya wa karindwi hari Luis Antonio Goki Mutagle ufite imyaka 67 y'amavuko akomoka muri Philippines. Ku mwanya wa munani hari Fridolin Ambongo Besungu w'imyaka 65 n'uwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mwanya wa 9 hari Pier Battista Pizzaballa ufite imyaka 60 y'amavuko akomoka mu Butaliyani. Ku mwanya wa 10 ari naho tugarukiye Xavera hari Jose Tolentino Calasa do Mendonça w'imyaka 59 n'umunyaportugal. Nguko ibinyamakuru n'ibitangazamakuru by'abatondetse rero bikurikije imyaka bafite, dore ko papa utorwa agomba kuba afite imyaka munsi ya 80 y'amavuko kandi n'abamutora bakaridinari bamwitoramo no bagomba kuba bafite munsi y'imyaka 80 y'amavuko. Kugeza ubu nta mategeko agena igihe itora rya papa mushya rishobora kumara, kubera ko hari iryihuta rikamara iminsi mike, hakaba n'iritinda rikamara ibyumweru, amezi se ndetse n'imyaka. Nka Papa Francis niwe yasimbuye Benedict wa 16 batowe mu gihe cy'iminsi 2. Xavera. Byaranyarutse mu mateka ariko hari ryatinze rikabaha iryo mu 1271 ubwo hatorwaga Papa Gregoire wa 10. Yabonetse hashize hafi imyaka 3 abatora bakifungiranye muri chapelle ya 16. Niho batorera nyine muri iyo chapelle ya 16. Ugutorwa kwa papa kumenyeshwa isi yose binyuze mu mwotsi w'umweru unyura mu gasohora myotsi kazwi nka chomine ko kuri iyo chapelle 16. Nyuma hakurikiraho interuro yo mu Kilatini igira iti Habemus Papam, bisobanuye dufite papa. Ubwo abari hanze ya chapelle 16 bahita bamenya ko papa mushya yabonetse. Yatari yaboneka uwo mwotsi uzamuka ari umukara. Hagati aho BBC News Africa yibajije niba papa utaha azava muri Afrika. Nibyo iki gitangazamakuru cyahaye umutwe ugira uti Will the next pope be from Africa? Nawe ushobora kuba ubyibaza kubera ko Afrika nayo ifite bakaridinari kandi bazitabira itora. Ngo mu gihe ikintu kimwe cyagenderwaho ari icyaho Kiliziya Gatolika igenda yunguka abayoboke benshi, byashoboka ko papa mushya yaba akomoka muri Afrika. Ubu abakristu bo kuri uyu mugabane bangana iki Jean Daniel? Abakristu Gatolika bo muri Afrika muri 2023 bari miliyoni 281, bangana na 20% by'abagatolika bose bo ku isi. Mwibuke ko Afrika ituwe na miliyari 1 na miliyoni zigera muri 400 z'abaturage bose b'abanyafrika, mu gihe abagatolika bose bo ku isi ubu babarizwa muri miliyari 1 na miliyoni zikabakaba 500. Yego, mu gihe nanone kandi Afrika ibara abapapa 3 bayivuyemo, aho wa nyuma ari Papa Gelasius wa mbere witabye Imana mu myaka isaga 1500 ishize. Benshi mu banyafrika bavuga yuko igihe kigeze ngo ibone undi mupapa. Ibi ariko ntibibuza ko hari n'abasanga aho yaturuka hose uwo mupapa nyine ibibazo by'abandi nawe ahita bigira ibye. Bizwi mu mvugo z'ubu ngo arabyoninga, agaharanira kubaka Kiliziya ishinze imizi hirya no hino ku isi. Yego, hagomba kubyoninga. Reka duhindura ingingo Jean Daniel, dukomereze muri La Presse, Le Figaro, L'Avenir, Le Parisien na West France, aho byanditse ko kuri uyu wa gatandatu mu Bwongereza hagurishirizwa mu cyamunara isaha y'umugenzi wari mu bwato bw'agatangaza bwa Titanic bwaruhamye mu 1912 ubwo bwari mu rugendo rwabwo bwa mbere, ubwo bwari mu rugendo rwabwo rwa mbere rwavaga mu Bwongereza rujya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo saha yabonetse mu bintu byari bifitwe n'umugenzi wo muri Denmark witwa Hans Christensen Juvar wapfanye n'abandi bantu 1500 bari muri Titanic. Yaje kurohama, ubwo bwato nyine bwaje kurohama nyuma yo kugonga ikibuye cy'urubura cyo mu mazi kizwi nka iceberg. Hari mu ijoro ryo ku ya 14 rishya ku ya 15 Mata mu 1912. Xavera, harokotse abantu babarirwa muri 710. Umurambo w'umugenzi warohowe mu nyanja ya Atlantique ya ruguru hanyuma uza gushyingurwa hitwa Halifax muri Canada hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mu 1912. Imyaka 113 irihiritse iyo mpanuka ya Titanic ibaye. Mu mifuka y'imyenda yari yambawe na Hans Christensen Juvar basanzemo agatabo ko kubitsa, imfunguzo, itike, amafaranga yari mu ikotomoni ariyo kofi, icyuma cya busoli cyerekana amerekezo
remezo pasiporo n'isaha. Iyi saha ikaba ibarirwa agaciro ko mu cyamunara kangana n'amapawundi 50,000 bingana n'ibihumbi 92 by'amadolari ya Canada. Ubu ni miliyoni zisaga 96 ubaze mu mafaranga y'u Rwanda. Xavier Nakayabo Jean Daniel. Ibyo bintu byose kandi ngo byasubijwe mu muryango wa Hans Christensen wari ufite imyaka 27 y'amavuko wajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'inshuti ze ebyiri nazo zapfiriye muri iyo mpanuka ya Titanic. Abakomoka muri uwo muryango we nibo bagurisha iyo saha hamwe n'ibyo bintu bindi mu cyamunara cyo kuri wa gatandatu tariki 26 Mata 2025. Ibindi bigurishwa ni ibiki? Harimo ibaruwa n'umudari by'umugenzi w'umunyasuwede Eric Gustaf Lind n'itike y'umugenzi witwa Portage Tomlin, bombi nabo baguye muri iyo mpanuka. Ikindi kiri ku isoko ni igikoresho cy'umuziki cya violon cyacurangishijwe muri filime ya Titanic yakozwe na James Cameron mu 1997, gishobora kugeza ku gaciro k'ibihumbi 60 by'amapawundi ariyo madolari ya Canada ibihumbi 140 yavunje mu manyarwanda. Ni miliyoni zisaga 116 ubaze mu manyarwanda kuri icyo gicurangisho kimwe cy'umuziki cya violon. Umunyarwanda ati kijandane nta utakanyaga atagahambuye. Nta utakanyaga atagahambuye. Imbere gato ya Pasika byari ibyishimo bitagereranywa ubwo ingoro y'ubutaka butagatifu bwa Lourdes yatangazaga igitangaza gishya nyuma y'aho umugore w'umutaliyani-kazi yongeraga kugenda nk'uko byanditswe na RFI, Catholic News Agency ndetse na Zenith. Lourdes ni umujyi wo mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa mu ntanzi z'ibisozi bya Pyrénées. Abemera bo muri Kiliziya Gatolika bahazi nk'abera amabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Niho hari ingoro yamwitiriwe ya Notre Dame de Lourdes. Ugukira ko umutaliyani-kazi ubwo yari mu rugendo nyobokamana kwemejwe ku mugaragaro nk'igitangaza cya 72 kibereye aho i Lourdes. Uwo mugore uvugwa ni Antonietta Racco w'imyaka 67 y'amavuko wakize uburwayi yari afite muri 2009 ubwo yajyagaho i Lourdes. Muri icyo gihe uwo mubyeyi ngo yari afite uburwayi bwa sclerose kuva muri 2004 bwari bwaribasiye urwungano rw'imyakura n'uruti rw'umugongo bigatuma atabasha kugenda cyangwa se guhumeka. Antonietta Racco yabwiye Radio RTL yo mu Bufaransa ati nicumbaga kabando imitsi kandya ngahora nitura hasi ariko simenye impamvu yabyo. Muri 2009 Racco yifatanije n'abandi bakristo mu rugendo nyobokamana rw'iminsi 5 i Lourdes rwari rwateguwe na diocese abarizwamo. Bagezeyo byagenze bite? Racco yitabiriye umugenzo wo kogera mu mazi y'amasoko ava mu ngoro ihubatse nk'igikorwa cyo kwiyeza mu mutima. Ati kijondaniye ubwo nari maze kumanuka muri ayo mazi twarasenze maze ngiye kumva numva ndi gukorwaho mu ijosi. Yakomeje kandi agira ati natekereje ko ari umugira neza w'umukorerabushake ariko mu kanya nk'ako guhumbya numva ijwi rituje ry'umugore rimbwira inshuro 3 riti ntutinye ntutinye ntutinye. Ubwo nibwo natangiraga kurira nararize ari nako mvuga n'amasengesho. Nyuma Racco yaje kumva ububabare bukaze mu maguru ye ariko nyuma amaze gusubira mu Butaliyani yatangiye kubona impinduka mu miterere y'umubiri we. Nyuma y'iminsi nka 20 ngo abaganga baramusuye nabo baratungurwa cyane. Ati bavuze ko batigeze babona ibintu nk'ibyo mu buzima bwabo. Nari mu igare ry'abafite ubumuga bagiye kubona babona ndahagurutse ntambuka nta nkomyi ndasoroti baguye mu kantu kubera ko batabashaga kubisobanura. Muri 2010 Racco yamenyesheje ibyo gukira kwe ibiro bishinzwe ubuvuzi bya Lourdes mu gushyingo 2024 nibwo komite y'abaganga mpuzamahanga bagira inama Lourdes banzuye ko ugukira kwe bitunguranye byuzuye birambye kandi bigoye kubisobanura. Musenyeri wo mu gace atuyemo niwe wemeje ku mugaragaro ko gukira kwe ari igitangaza cya 72 kibereye i Lourdes. Nyir'ubwite Racco ati ntugomba na rimwe gutakaza ibyiringiro, tugomba guhora twiringiye kandi twizeye umwami wacu Yezu Kristo. Ibyo gukirira i Lourdes bimaze igihe kirekire uhereye mu mwaka w'1858 ubwo umwana w'umukobwa witwa Bernadette Subiru wari ufite imyaka 14 y'amavuko yahabonekerwaga na Bikira Mariya. Buri mwaka hasurwa na za miliyoni z'abantu, benshi muri bo bizeye gukirira mu mazi y'isoko ihari. Gusa bari muke wabahakiriye niwe wemezwa na Kiliziya Gatolika ko ari ibitangaza. Kugira ngo huzuze ibigenderwaho gukira kwawe bigomba kuba ako kanya biramba kandi bikagora abaganga kubisobanura. Yego. Reka dusoreze muri Madagascar intumwa ya rubanda yahanishijwe gufunga imyaka 10 muri gereza kubera icyaha cy'ubucuruzi bw'utunyamasyo nk'uko byanditswe na L'Express de Madagascar, Midi Madagascar na RFI. Mu cyumweru gishize nibwo umudepite witwa Romeo Ramanatanana yakatuye icyo gihano. Mu kwezi kwa 12 umwaka ushize Depite Ramanatanana yafatanywe utunyamasyo turenga
100 twose two mu bwoko bwenda kuzimira ku isi. we n'abandi bantu 4 babafasha b'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Madagascar bategetswe n'urukiko kuzatanga indishyi ya miliyari 2 z'ama-ariyari. aya ni amafaranga akoreshwa muri Madagascar, aribyo bihumbi bikaba 400 by'amayero. Kasavera mu Munyarwanda ntugire ngo iyi ndishyi ni ntoya, nimba turamugabo Ntabwo yoroheje kubera ko ni miliyoni zisaga 650 Jean Donné mu mafaranga y'u Rwanda. Bose uko ari 5 bafatiwe hafi y'umurwa mukuru Antananarivo batwaye amavarisi arimo utunyamasyo 112 two mu bwoko bwa radiata dukomoka mu majyepfo ya Madagascar, tukaba dukunze kujya kugurishwa muri Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba. Tekereza nawe umudepite mu bushimusi bw'utunyamasyo. Mbese ni bimwe by'ingwize yishe Mutamu Jean Donné? Nibyo, ni bimwe by'ingwize yishe Mutamu, cyangwa se nanone ingwize yishe Ntango. Ngayo nguko icyo kinyarwanda namwe muze kukisemurira muri Abanyarwanda, ariko tubashimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro. Ngewe na Nyirarukundo Xavera bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Komeze mwane Radio Rwanda kandi gahunda zayo zose zibanogere. Ciao ciao.